Low sound check.
Leoning Pietrelsina, meto nga pari, talakad tamo po. King lagyuning ipa, amponing anak amponing Espiritu Santo, Amen. ing grasya ning ginutang Hesu Kristo, ing lugod ning Dios, ating pamakisan metong ning Espiritu Santo, manatili yakke kayungan, At kekoan timurin. kapatad adwan taking ginuing pakaluluna, karing kekatang kasalanan. Ikang sukat samban antimo ing karampatan, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ikang sukat kilalanan bilang pinili na at linyan ning Dios, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikang mipuputong tagumpe karing mapakumbaba, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. King Dios sa mayupayang tutu pakaluluan nakatamu at king pangapatawad daring kasalanan tamu, parati ta sanang manatili king tapatapa makiyagom keya, angga king idala nakatamu king biye alang angga, Amen. manalangin tamu, ngaldoy ti pagmasusyanin ning Santa Iglesia ing kamatayan at pagpiestan tamu ing kamatayan daring santo, Saint Pius of Pietrelsina o ausan tamo pong Padre Pio. Antimurin magpasalamat la ring hanggang devotus ng San Padre Pio at ding pamilya ng Say Muñoz, ding Blessed Maria Sagrario de San Luis Gonzaga, ding Third Order tamo Puketi, at antimurin ing pamilya ng Erling Manlapas, at magpasalamat la naman ding tinanggap regalo ning Bie, regalo ning Kebaitan, di Angelino Cabrera, at antimurin i Lino Esteban, king kayang kanamapulong Kebaitan. Magpasalamat la naman di Mr. and Mrs. Landicho, king karelang 21st anniversary. Magnyawad la namang panalangin for guidance and protection di Jennifer at Amira Valencia, at pakipangadita la naman ding kaluguran tang Mayang Ubye, di Romeo, Remedios, Adriana, Alejandre, Charmaine, Rosita, at ding sablang kaladwaking purgatorio. Ginoo, pakiramdaman mo sa ing panalangin mi kaniting kapiestan ng Padre Pio, antining emi a panaliga ning sarili ming kagiwan, makasaup sa kami ing panalangin niting santo minye kaligayan keka king bienang telanan keti king yatu. Iti yaduan mi king kapamilataning ginuming Hesu Kristo ang anak mo, ang mabibiyat magari kambemo at ning Espiritu Santo, metong mo king Dios manggaman king alang angga. Amen. Makiramdam tamo po, king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat king libro ning Propeta Ageo. King kadwa ng banwa ning pamanungkula ng Dario bilang ari na ning Persia, king mumunang Aldona ning Kana Mabulan, migsalita ang Ginoo king kapamilatan ng Propeta Ageo. Imensahe para king gobernador na ning Huda, Yerubabel a anak ng Sialtel, at para king Matas a saserdote, Yosue, anak ng Yosadak. Nga na ning Ginong mayupaya kang Ageo. Sasabihan dareting tao king aliwa pa iti ing karampatan na panahon, banitala ka diyang pasibayo ing templo.
Binyene kanita ning Ginoo iting mensay, para karing memalen king kapamilatan ning propeta Ageo. Kakong memalen, bakit manoknangan kayo karing mga santing nga pibale-bale, kabangin ka na akong templo, makalugmok yaking kasiran. Warya papansinan ning malilyari kaya kayo? Tinanam kayong dakal, dapat di takmuing pinupulyo. Ating kayong pamangan, dapat sapat para kumabsi kayo. Atin kayong alak, dapat sapat para lasing kayo. Atin kayong imalan, dapat sapat panlaban king dimla. Ating panakitan ning taong manintunan, sapat para pangabiyayan. Warya kakit ing sangkanong bakit mapalyari teki kayo? Unta kayo karing bundok-bundukan, kumakayong dutong, at italakajeng pasibayong templo. Kanita kumutumula at misamban ang timoyong karampatan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Inginu, manakit yang tula karingkeyang memalen. Inggino manakit siyang tula, karingkeyang memalen. Ipagkantayang bayang dalit inginu, puryan busan ng kapulungan da, ng tapat keyo. Tumula ka Israel, uning kaya kang tagapaglalang, uli ning ari mo, magsaya kayo memalen ng Siyon. Inggino manakit siyang tula, karingkeyang memalen. Puryan niya yung ginun, puryan niya yung lagyuno, kapamilataning pamanerak. Manigtigan kayong karing tambol at alpo at puryan niya. Yung ginumanakit yan, tula karing kayang memalen. Puputungan na la, king tagumpering mapakumbaba. Inggino manakit siyang tula, karingkeyang memalen. Bustan mo lang magsayaring memalen ng Diyos, king tagumpero. Bustan mo lang matulang magkanto, karing piyestara. Bustan mo lang kulisak, masikan, pupuri king Diyos. Iti yung tagumpening balening Diyos. Aleluya. Inggino manakit siyang tula, karingkeyang memalen. Parang alantaya po'y maya pabalila. Balita. Aleluya. 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 Ing ginumanatili yakke kayo, At kekan timurin. pamipasyag king maya pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. I Herodes ing gobernador na ning Galilea, abalitan na ngan ing bage mga palyari. Tutuyang mababalisa pamisip uli ding mapilan sa sabyanda king Ihuan amaminyag sinubliyang mebye. Ring aliwa naman sa sabyanda king ing propeta Elias dinatangne. Ding aliwa naman sa sabyanda king ing metong karing propeta ning mumunang panahon sinubliyang mebye. Inya nga ng Herodes, pepatabtab ke batali Juan, dapot nino iting lalaking babalitar. At pekikwana ning akit i Jesus. Ing mayap ng balita ning kegatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Maya pa abak po Maya payabak po naman. Saint Pius of Pietrelcina. Ing midinan ausandang stigmata. For 50 years, rening sugat king gamat na ela po kinayap angga king meteya. Sasabyan da, ing kanong September 23, yapining anniversary na
ning pangapalto dapin detang sugat karing palad na, karing gamat na. Nya talagang elakinaya for 50 years. Meteya at the age of 81. Bibait ya May 25, 1886. Ako niya tandanan. Basta't May 25 yung nga tatandanan ko. Bibait yung May 25. So, ito po, itang nanuing makapagmulala kang Padre Pio. Metong po karing kwentong abasa ko, magaling niya po king pamag-advise king confession. So, potang mangumpisal yung metong nga tao, napaman sinabi, balo na na. Balo na na yung kasalanan mo. May ngumpisal yung tatang na, kalambat ng kayabe, elami yabe tatang na, pero anyang mangumpisal ya, balo na yung sasabyan ng tatang na. Kay ba't agpangkaretang aliwang insidente ka no, tagkila na kamo, balo na kami labas. Balo na yung biye mong milabas. Makanya niya po itang milagrong babye na kaya ni nga pong Ginoo. Kay ba't po maburiya o marespeto ya king Santa Misa. Burina, ting ganaganang tao, parati lang sisimba. So ita po meto nga matingkad kaya. He always wants to say the Mass. He always wants to celebrate the Holy Eucharist. Ita po peka emphasize daking kwento tungkol kaya. Dakal laring magbayo potang sisimbaya, potang babyayang aral, dakal laring babalik kingapong Ginoo. Anya pati itatang na ikwa ng mengumpisal kaya. Uli na pinitang kayang kabanalan. Bistamat masakit ya panamdaman karing kayang stigmata, din kayang sugat king gamat na, sinduna kayang pamagobra. Sinduna kayang pamagsikap king pamagmasusi king Santa Misa. Dakaliya po binalik king apong Ginoo kapamilatan ning pamagmisa na. Itangan po bilang Katoliko, balo tamo na yung sentro na ning kekatang kasalpantayanan ing Santa Misa. Mikit tamo kapamilatan ning Santa Misa. Uling itiya ing kekatang gagampanan every time na mipulong tamo, every time na miyabe-yabe tamo. Nya ing importante mo keni ya penitang sana ing luguran tayo ing Santa Misa. Pabanalan tayo ing sarili tamo kapamilatan ning pamanyimba. Ita po kayang yaral, panaral San Pio o San Padre Pio. At siyempre kasi sangkan, kanita po kasi ausan de po misa, the sacrifice of the Mass. Anya, itong sisimba ka, magsakripisyo ka. Pag susuyuan ingapong Ginoo kapamilatanan ng Santa Misa. Anya, kanita dyan pong deta pong alang gagawa na matua, dyan nung patingapon nating misa, simbala po patingapon. Uli na pinitang pahalagahan ing Santa Misa, uli ping paniwalandapin na ing misa, metong yang pamagsakripisyo. Kasi pinaman ing sentro na ning misa, yapining sakripisyo ng Jesus. Anyang sinakripisyo ning sarili na. Anyang itang tawlingapunan, sinabi na ing kekatang gagawan ing konsegrasyon. Anya iyang sentro na ning kekatang kasalpantayanan. Ngayon, magbalik tamo po king kekatang pong ebanghelyong mitulit king piyesta ng San Padre Pio.
Jesus, sinikat ya at miras iting balita tungkol kang Jesus kang Herodes. Ing balita ngayon ni uli na ning balita ngayon ni pignasaning akit o akilalang Herodes Jesus. Naning sangkan uling Bisayang magbanal keng Biblia adwala po retang taong mignasang manakit kang Jesus Zaqueo ang popay Herodes. Zaqueo watuto burineng akit Jesus at talagang pignasaning akit anya pensaan niyang balo nang lumabas siya ketandala na itay Jesus minukyat siya king duto nga si Komoro. At ingsang kanding kayang pamagnasang akit ni Jesus uling magnasayang magbayo king Biena. Nabalo no makananom na yung umpisan. At paniwala ng Zaqueo na kapamilata ng Jesus abayo na ing sarili na. Anya pensa anyang mekipangan niya Jesus kang Zaqueo. Zaqueo po metong niyang talapan niyang ilbis. Kalupan na ning pikpiestan tamo po ketang Martis San Mateo. Zaqueo bilang chief tax collector, chief tax collector yo. Sobre na sabi nating aliwa pang tax collector makalalam kayo. Na bilang chief tax collector, king lawed mas makasalanan niya. Uling niyang direktang makakonekta o makisabwatan karing sinakop karela. Pero makanyan man ulipin pagnasana ng magbayo, anya oita kinukiya kang Jesus. Herodes ali. Burining akit uling pagnasanang gawayang milagro Jesus. Anya pigbigyan Jesus anyang miyarap lang Jesus ni metong nga salita o masanti nga amano alayang pepalwal Jesus man bubulad anya sigurado ko migtakaya Herodes. So nano po yung buri ko pong ipuntukeni bilang talasal pantaya sana tamo mo may ganyo ban makaranas tang milagro kang Jesus. Muitang makaranas tamong makapagmulala king biyeta mo. Alita. Nung yabe na ning Jesus, ning ginutamo ita, much better, at least, sana, makasaop ya king kekang pamagbanal. Nung may nakit kang makapagmulala king biyemo, kapamilata ng Jesus, ginawa yung milagro king biyemo. Pero itapin, nung nakaman magbayo, kalupan ng Herodes, laltoya mo pong alang kwenta niya, yan po ing pakipangadita mo na sana kailangan pamagbayo ing mumuna king intensyon na ning puso tamo. Itang buritayang baywan ing kekatang pangatao. Anya buritayang aranasan ni Jesus, buritayang akit ni Jesus, uling bisatang magbayo, kalupan ng Zaqueo. Nung ikonekta taniman ingkang kimbya ng Padre Pio, akakit ke po ing mumunang pamamasa. King mumunang pamamasa, Hageo, ing propeta ning kekatang mumunang pamamasa, sasabyan na rin kayang kabalen, ing italakad de ing templo, ing mesirang templo, pangasanting raring baleyo, patang kaing templo nga na, sira-siraya, anya ayusan niya, bang kanita ko mitutula nga na, munta kayo karing bundok-bundukan, kumakayong dutong at italakad yang pasibayong templo, kanita kumu tumula at misamban antimo ing karampatan. Isan Padre Pio
meging malugod ya king simbahan. Emo po as an institution, but as king structure. Eya po ginawa yung paralan o binyaya na ing kayang biye anting pari ban lalo nung sa masnan ding pisamban kayang pipagmisan niya makayak maya mo naman ing templo simbolo na po ning pisamban. Ingapong Ginoo nasa nang makyabeya kay katamo kapamilatana ning pisamban. Makipanuknangan niya kay katamo king kay katamong pamanyimba kapamilatan daring pisamban. Anya San Padre Pio makanya niyang may kilala king lugod na king Santa Misa. Amen. Panalangin ning balen, kapatad ing kabyasnan ay batbabo, magdalang kapayapan, ganaka at maya papilubluban. Ibuklat tala ring puso tamo king dibinong kabyasnan para karing kekatang pamangailangan at ding pamangailangan ning mabilugayato, ngatang manalangin. Ginoo, tingiran mo ring mamaklis keka. Ginoo, tingiran mo ring mamaklis keka. Para ka rin sablang makatagulaling, king obrang pastoral, manano na sanang ing mapakumbabarang pangatyo, pagdalanong kapayapan, pamidamayan, at pamisan metong, king lugod ding makakapagtiwala, king karelang pamaningat, ipanalangin takong Ginoo. Ginoo, tingiran mo ring mamaklis keka. Para ka rin pamuntok ng kekatang bansa, ila sana anting talasuyo ring tao, magdalalang kapayapan at kayayusan, karing magulo ng dake ng kekatang bansa, ipanalangin takong Ginoo. Ginoo, tingiran mo ring mamaklis keka. Para ka rin sablang alang obra, king malagwang panahon, mitataglasana, ring bayong kapanintunan, bang makapagbalik ing karelang dignidad, anting tao, ipanalangin takong Ginoo. Ginoo, tingiran mo ring mamaklis keka. Para kay katangan, makatipon keti, bang pagmasusyan, ing lugod ning Ginoo. Kalingwan ta sana, ring kekatang kamwa, laban kingaliwa at ilele, ring maymot dang ambisyon at kapangnasan. Mit mong kababan, magobrang miabe-abe, bangit talakad, ing meto nga tunay lipunan Kristiyano. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, tingiran mo ring mamaklis keka. Ngeni po adwan taming sarilitang kapagnasan. O Diyos sa mayupayang tuto, pagmulan ning kabyasnan at kapayapan, pakiramdaman mo rin kay kaming panalangin. Manano na sanang ding pusot kaisipan, king pusot kaisipan magtiwala kay keka, ban atalakad ing meto nga lipunan, anong nuing dibino mong kaburian, iyeng mag-ari at matupad. Itingan adwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lukluk tamo po. Pipuri ka kinong Diyos ning meto sikluban o lingking ke kang kayapan tinggap miya ing tinapi ang pangmikay ka, tinapi bunga ning gabon at pipagalan ning tao, ban para ke kami maging tinapi ning biye. Mipuri ang Diyos, kapilan man.
Ipuri ka Ginong Diyos ning meto si kluban uling king kekang kayapan tinggap miya iting alak kay bat karing ubas at pipagalan ning tao ban para ke kami maging inumani ning kaladua. Mipuring Diyos kapilanman. Manalangin kayo kapatad, banding kay katamong daon dating tinapi at alak, matampang tanggapan ning Diyos ipang mayupayang tuto. Tanggapan niya sa aning Ginoy ting daon karing gamat mo, king kapuri at kaligay ning kayang lagyu, king kaya katamong ikasaplalat ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, king kay kang ganaka, pakiramdaman mo sana ring panalangin mi, at ding panalangin ayang pang ding kekang santo, lalong-lalo na San Padre Pio. Ingatan mo ke sana, ban kita makayang pangking karapat dapat akasuywan king kekang altar. Itingan adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ingin manatili yak ke kayo, At kaya ka antimurin, iyat nayo ring pusuyo, makayat na ano king Gino. pasalamatan tayong Gino a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matuli. Tunepin karapat dapat at matuli ring pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa, Diyos king alanganga at lubos mayupaya, ibabayo me ing Santa Iglesia king balang panahon kapamilatan ning pamipaltomong lalaki at babaeng makapasubali king kabanalan, babye patutuking kekang alangkupas alugod. Agyaganda kami kapamilatan ning bye rang bayani at sasaupan kapamilatan ding alang likat dang panalangin. Ban maging mabye keng tanda ning magligtas mong upaya. Uli nito, kambering sablang koro ring angel karin banua, daralit ming kekang ligaya, lain makyabe king alantok ng dang pamamye kapurian keka ngaming sasabi. Banal, banal, banal yung Gino, Diyos sa mayupaya, mit mo yung banuating yato, king kekang ligaya, o sa naking kakatas-katasan, mapalad yung daratang king lagyuning Gino, o sa naking kakatas-katasan. Tunay kapin banaloy pa ing karapat dapat nakang purian ning meto yato uling king kapamilataning kekang anak Yesu Kristo ang ginumi at king kayupayaning Espiritu Santo dininan mong biyat kabanalan ning sabla ala kang tuknang mamaus king kekang balayan ban manibat king kayaslag ning aldo angga king kayalbog na ing dalise daon miyang pangyabilang kapanyamban king lagyum ipa pagamwamumi ing pabanalan mula king espiritu mo reting ay na daralamit daraon keka ban maging katawan at dayon ing kekang anak Yesu Kristo ang ginumi aminutos ke kami ban pagmasusyan miya iting Eucharistia kanitang benging mi panganyayaya kinwaning tinapi pepasalamata nakat pinuri pirasone at pinyene karing kayan disipulo nga na tanggapan niya iti ikongan at kananye iti yung kanakong katawan ami daon para ke kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan kinwaning kalis pasibayo pe pasalamata nakat pinuri pinyening kalis karing kayen disipulo nga na tanggapan niya iti ikongan at minumko kaniti iti yung kalis ning kanakon daya ing daya ning bay talanganggang tipan ami bubu para ke kahit para karing sablang tao ban kaya tami patawaran daring kasalanan daptay niyo iti king pamigaganak kayo kanakon. Ipasyag tayong misteryo ning kasal pantayanan. I Kristo meteo, I Kristo sinubliang mebye, I Kristo datang yang pasibayo. Ini ang hining gaganakan miyoy pa ing kamatayan at pamanyubli ng
Mebia ning anak mo, ingkayang maligayang pamanyubling mebia ting pamitas na banwa, kabang panayan miing panyatang ng pasibayo, inyadaran miya ke kabilang kapasalamatan iting mabiat madalas sakripisyo. Balikdan me ingayain ing kekang Santa Iglesia at lawan me ing midaon king sarili na, paulining kamatayan ay kwa na kaming sinut keka, pagkalamu king ikaming misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo, at mikatumuan kami king Espiritu Santo, maging metong kaming katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kesa ng metong alang anggang daon kekat, papalyarya na kaming mirakayanan king pimamanan ding kekang Santo, muna kambe ng Maria kapilan man Birhen induring Diyos, kambe ng San Jose ingkayang esposo, kambe ring nuan mong apostol at maligayang martires, kambe ng San Padre Pio, amig tagulaling king Biena, para keka king pamanyuyo at ding sablang santo. Paulining pamamilatanda, manalig kaming mirinan kasaw panalang patanat king arapan mo. Ipa, irisanang aining pangasot mikeka, mamungayang kapayapan at kaligtasan para king mabilugayato. Pasiknangan me kasal pantayanan at tugoding kekang Santa Iglesia, akasalukuyan maglakpe keti king yato, kambening kekang talasuyo i Francisco ing kekaming Papa, ating kekaming Arsobispo i Florentino, ting sablang obispo at pari ating mabilog mong balayan, ay natbus ding kekang anak. Ipa, pagkarandaman mong pakaluloy panalangin na niting pamilyang pinulong mong marap keka. Lunusan mo mga tipunan ding sablamong anak nula pa man makasaw. Ganakan mula naman, ding kapatad ming mayango na biye, at ding sablang keka may matulat memon na ketiking yato. Malugod mo sanang tanggapan king kekang kayarian, anong no kay manayang magkamit lubos king ligayang mga langangga, king kapamilatan ng Kristo ang ginumi, aking uli na pagkalumuking yato, ing sablang bage mayap. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kayo, ipang mayupayang tuto kagom ning Espiritu Santo, pupuryan dakat parangalan manggaman king alang angga. Amen. Anting meto nga pamilya, pangadyan tayo tang panalangin at tiruning Ginoo, kay katamo. Higpami, ayat syubanwo, misamban yung lagyo mo, datang kaya kami, ing kayarian mo, mi pamintuan ing loob mo, kaya tisuli pantibanwo. Ing kakanan mi, kingaldo-aldo, ibiye mo kaya kami, kingaldo ngeni, ampon ipatawad mo, kaya kami, ring salami kaya ko, antim pamamatawad mi, karing mi kasala kaya kami. Mga yemo kay Pai Saul king tukso, nunay ikabos mo kami, king sablang marok. Ikabos mo kami o kinuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, pan king kaso paning kekang pakalulo, parati kayong mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristo, kay kaming talapangabos. Puling kaya kaying kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alananga. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kekang apostol, ing kapayapan lalakwan ko, kay kayong kapayapan ko babiye ko, kay kayo, emo sa babalikdan din kay kaming kasalanan. Nunalawan mo yung kasalpantayanan ng kekang iglesia at pamayapan mo yung pandulugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng ginumanatili sa kapilanman kay kayo, At kaya ka timurin. ipakit tampong ngening mikaka metong taking kapayapan. Kordero ning Diyos, sa milalako, karing kasalanan ng yato, Pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalakoking kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalakoking kasalanan ning yato, ibiye mo kaya kaming kapayapan. Kaluguran kong kapatad oy ni Jesusing Kordero ning Diyos, ing milalako karing kasalanan ning yato, nuan laring mayayaws king apuna ning Kordero, Ginu, Kino, e kumatampang tanggap keka,
Dapat yakas mi nga mano mo, kumayap na ako. ako. Dapat ning espiritual na pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, kingatyo ka king kabanal-banalan na sakramento. Kaluguran da ka, may gitking sablang bagi, at pagnasan ko, ing tanggapan da ka. Dapot paulin na ningining penandit, era kaya tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kining puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka. Emo sana ipaintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Manalangin tamo. Hoy pa, kay kaming kasngawan at kapayapan, tipunan mi ingke kang pamilyaban purian ing lagyumo at parangalan ding ke kang santo, lalong-lalo na i San Padre Pio, ipaintulot mong ing sakramentong tinggap mi, maging tandane at pangako ningke kaming kaligtasan. Itiyadwan miking kapamilatan ng Kristong kinumi. Amen. Atin pa pong meto nga daratang pagmasusyan tang kapiestan ing kekatang minunang martir santo keti Pilipinas i San Lorenzo Ruiz. Mag-start siya po yung kayang triduum kayang daratang nga Sabado. Kayang daratang nga Sabado 25 ning September. Ing piyesta na po kayong daratang yang Martis 28 ning September. Ing ginumanatiliyak ke kayo At keka antimurin. bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutu ing ipa ating nakating Espiritu Santo. Amen. Umeta na tisundo ing pamanuki king Gino. Salamat King Diyos. Diyos.
now 500 years, awesome to behold. He has made us all new. We belong to this fold. The gospel is a blessing, but also a mission. To the poor and the children, we bring His salvation. To the rest of the world, His message of compassion. To all of humanity, His challenge of conversion. We are blessed, we are loved, we are called, we are sent. We will teach, we will serve. We are Christ, we are true.